Ya, dia le tu nei tu lao le fiafi. Ia ole Paul kalame masani nei pe ona masani ole MANAI o MANAVA o GALUEGA. Ia fatalo fatua ila maleanga faloalo ia ila utapo inga sa mo nei tu lao le aso. Ia maloso I fo manuia malo langi ma ia ina wata to au di mai nei tu lao le fiafi. Ia ile alofa maleanga le le tua fatalo fatu fo le fainga no stofu ia le tua. Ia o whapena o na whapa tuna paulia ia I tu e fia hao te orone ia whapetulu inga umo o le nei na rangi whataro whatua ila ma le ngang whaloalo ia te ole te angata o le tua malo whare tua nei tu la o le aso ia maloso I fo manuia malo le whatua toa malo le on sa I whiau ia ma le ngā le tua whataro whatu fo tino ke riso le au pa ia o uso matua whawhine le lei ia le au ke usiano ia ole au pele male au pa ia nei tu la le aso le ngata lea ia wo ma paanga Global Kingdom TV channel fa pena ona lango ina pe le nei Paul kalame ma nei ala ata fe lava o e fio ai ma e tala awai sailinga ma loi tu inga fio nei no ia fata al fa tu ia nei o nanga ia I nei au ki lani New Zealand ma loso manuia ma lo langi ma ia mesfoi nei matoa ai fe au pasta ferretti ma le fritua ia tise ma no faro nei tu la laso ia ele nga tsaile si o mato ai nga loto le alofa tu no ai mangele ele fangalo ina foi si o mato tomata tai ele tavai o lo fio nei ma papa au tonu pango I Amerika Samoa ele tatunga ia o lo manuia ia la sunga tai ia ele alofa malanga le tu le talo ia lana whamalo longa mau le tō whawha le tō ia ua le tau singa ia ole e kale sia pa ia ke wiso ia so ia o se whatalofa leo se whawhelo ai ia toi whapa ia tō ai ia I lau tapua inga sa mo leo ke wisiano ma le au whatua tō ia le nei tō lao le aso ia pasta pe I se me te fia sau no ai ia tatele ia nga ia tu le tā por kalame ia nei fiafi ma le nga whaloalo mahalo so no le sunga to ina le ai te ia le toa fatalo fala wana e tasi ai Kriste le o ta upule anga e to ne fiafi sa ia mo tato vai ai nga fo ne fiafi ia le toa men ia masalo le atato wanga sa o lo tato mata upu I le fiafi nei o le atato wo atu I le Ruta e lua lewa mata ona ma tatala no atu le tusi le Ruta ona ele me manatu foi male tadonu o lo ese fe auta ua ia motatou pe ava ai ona le tau fataua pe ma o foi le ma serious le tau fa nga sosoro atu le taua me ne utina tai pela o le tina le ia le nau e silafia ke visiano tina le o le tina le o Ruta o le tina e ngu fakasi kako tau te au nga tasi male tina le anga o tina le o le tina ele o se Israelu po se Utaya o le tina le o le tina o wese o no inga ia a inga le kako o nga fale sa wita tato no wese amen le ala ua mai I lena mata no atu na fi I le mata upu mo ale ala ua ma o mai rola I le chapter lua se o tato va ai foi le po le a se a o onga ua uma ua uma te mi le sai Ruta le ala ua o lo o yai pe tu susinga I tono fa mo tono o le fionga pa ia le tua mole e kale sia la ke wise isu e o le te mai mo ma le fiafine ia ma o fo ia anga le mele anga pa ia nei fiafi ia fa ilo mai se nisi me fo mo tato ia fo ele na o ma ua watu nei fiafi foi fa ilo atu le anga pa ia se si mea le lei ma se si mea mata mo fie te o ala ila u si la malo falo ia MANAI foi na e tango omi mai lungo le o le telefoni fai lo mai foi le ia e fa pena ia e soifoanga ia ma tato malanga e tato te fe fa ma fana o upunga le fionga pa ia le tua te mau mo te sara ni fo pe fa
fai pumulimuli fa mai ia o to fe fa ma fana ai I nei mea ia tai peila o le vaenga lela mata no atu ia le ma so ni atu o le se me fo fai lo mai le ngapa ia ma ia tu fa atu la fo se me I fai lo atu le ngapa ia te o le vivi ne ia tu fa mai e fa pena o tato wa ai fa tele o le tato te tau soa fa tasi le atu la au le tua ia o le ama fai tau mo tu ala fo I pu ia to ia na fa solo to lo le o ma fa so nei fiafi vai le mata upu le enga o le luas fulu ma le kolu verses o le chapter le lua o le chapter ngafi luas fulu lua verses ele ni tusi ko le te tele na o tai luas fulu tupu ia foi upu le chapter tas le ma fai tau tu chapter to fa solo tu ai I se me foi le o mafta mo fi ma o foi le outline ia le tala amen ia ina ia fa fa ngo fi foi ona ma tu fa tu I vaenga ma mele tu ia so mele nga pa ia fa so mai foi se me fa lo tu le nga pa ia tu oi ia nei fiaf ia fa manu mele tu o le chapter la e lua pasta o le ruta ia tu ko na mamau ia fai upu le te fina ngalo ia te mana o fai tau mele tu po to ia tasi lua tu ia ia nta fa so le pulea la sunga pe skipi sisi vaenga ia alela wa mata tu i pu e tolu lela ta fai tau mo fai pu to amen ia o le tasi tangata a inga malitane Naomi o le tangata ma o tele o le a inga o Elimeleka o po asalo na ingoa ua fai atu Ruta le moapi ia Naomi so walu I se fanua ma wai ni fua o le kariti e muli I se alofa mai ia tia ua fai mai o ia te ia lau ta mai I naru ia oi walu wo ia wao kariti I le fanua o lo muli I sele ua so na alu I le tasi fanua o po asa o le ainga o Elimeleka ia lela wa mata tu fa pe amen o le e tau no mai ia foi le ia Naomi ma Ruta I petele ema o le taimi tonu wa le o sele nga karite o fo ia wa nafi le sa tato tan mo ile ile tau tinonga ia ma le pipi I o le loto Ruta ia nao ia le ala o ka ko ye ia le wo te mo se le ia le wo le wo le lu le fi fai no si o tato ai la mo mole fati no ina le fa fini le ona upula fa le wala amen fa me au ia ko fa me ka ke o le muli o pia amen o le me te halu ye hallelujah o le me te no foi e failo no e failo o mo o le me ke o e ka ngoi fo ia e vai upu e maka ke upu ia le ala o mai I le ngu mongi o fo ile o Naomi o le ala o maka mai fo I pulonga lu ai ka ngu ko ngu mai ai le tai o la ki pide ngia skar fa ka ia po le po le o ka apu o vai ke mi o sisi ne o ka nga ia le o mai si o ri e ka ma le ko o ia por ka nga kamako ia por ka nga la si kiwi ia por ka nga kiwi e fe ka ia la le ka ngu mai o le mo on sisi ne ma ngai o ke mi ka ngu mai le teng mi o le sen lenga ai se lenga fa lo ngolo ma ko o le o fa manguia le tu I pete o le mafo anga tonu anga ngalenga ko ke fo I melo ale lo makua e fa lo kala fa lo mo api o mo api e ko e o mare ko inga mare fa nga ko fa lo le wa mau I ko o mai fo ia le ala e va o le manai o le amatanga o le chapter le ya inga ua ka manga kua o Ruta o le fa finge ese
ele se finge ele se Israel ele o se ele malama ye ruta yanga nu tu manga nu fo ile e pa wale me le pita ko ngeki fo le le fo le patitino ile tala o le mele tanga tamativa e falling mai o sisen foi fa pe fai mo e fai foi lai mo apin me o le ato tanga tamativa fo le muli ku ke mi e se le fangua e se lenga ele ala masangela pe fa pena pe ava ile tala le o fai akulo ile no mo ku wala el kaya mala marcha o le sofo lo ka mala o ka un mal mangui ma mau le ala le ngasa dia mai na ai mai lu ma mau le ala e tau no tono to al taimi dia sa le ya la suma vai vai le ye me le vai mo le ma fa ole fa fine ne o luta ele foi le se fa fine foi le paie se fa fine foi le o le savali yanga upu o le anga ngo mai se kau merse se le ngalu mala marcha o fai lo foi le ana se o alu su se fa e ko vai ngole ole upu ngai nga se o alu su se fa lua o te hao ai muli tu o tangata se kolu e suela se tangata e alofa mai e te ole vaenga na foi pule se ole su se fanua o te hao ai ma su se kanga ka alofa mai e te alulo ele ai ma se masang tato te leilo po o malama ia ruta ile ngana i utaia ole meanga ele pe se mystery lei pe fa fenga la ku kala ngoa ku foi le ngana mo api i tangata i utaia alu halua fa fingele ma fo me sia aka ko ma fo foi upu le ngfa le awala le ala wa makang fa kingo i ele fa penga ala ki kilo ko le se me ko ngofo le lo ngo winga anga le alu fa le mele wa ma ko pe pelo anga upu le ngfa le awala avele wala tsa e fa ku ole me manga ia le ia te ole kaimi mua le wa pa o mai ele mutu nga omi le upu le fa mai a lau ta mai ele se kama na omi ele se kama na omi ruta ole ava langa kama kangela wo ki o ale wo mai u fa ku ia le fa finge so walu se fa mua o te hao ma va si tanga te lofa mai ke ke mi mua le ki kiloi wa pa u mai le upu le mutu ole fa fine o ona mai yo me ole wa release na amen ai le ma ngai mo tanga te alu le release ko il fa manu ya mai la uta mai ina aluia wow alu fa mangu yang alu mo fa mangu yang e toi pa foi poi e tolu le te amata tu ai ia pasta ia pe si metto e fia sa no i vai ale ol mana ole vai ngale ia nanga ole pe ona sa no ole lu taimi le ai le lu i foi upon ta mo e si o mo foi pe lu su malu le fifina wa inga ma le tau tino nga tanga tele o ruta ia na never at once fa pe me na mi ai makai le ke yang e ruta wo ka u pe tele a foi la chala no tula ruta ia na mam I'm going so walu ke muli ko au se pe ngi ngai me pa u mai ia ma se o walu vai se fangu o ke au ia ma vai po se ole a muli mai ke alofa mai ke ma ngai ai ole vestinga pas ai vai le po pa o mo fonga tina la uta mai ina aluia le ale me le ale connection le wo yai ai nga e wo fai matama amen e wo fai matama ye wo re ko ka uala e la uta mai ina aluia o ngisi upu pe fo sa no pasta la uta mai
ina alu ia oe manmangu ia fai le mea ngawa e loko ia amen ia mangu ia mau se whangua ia mau se mea te hao ia mau fu sisi e lofa ia te hao alu loa oe vai e ta ina le atua aisia le ava ai le tala le ruta le ma se vaenga o le whole story fa pe o apia mai le atua ai kilo i upu ia ngana fo o le o e fai lo atua mo o atua e alu la ia ruta ia le susu whangua ala muri le atua kai sa o ai le atua i o le whangua le whangua o le tangata e inga ma eli meleka ma alona ma kiliona vai ele ita ina ese ai le atua le tene le aisia le anga le waka penga le atua le kenge le fo e toi fa manuia i le atua le ainga le ai mafua mai le fafinge ese o le fafinge mo api e le o se fafinge Israel o le o se saita le fafinge le o le fafinge o ese o le ata o le ki mai mo mai mama ua le ata o le fafinge le ai va vai le tala ia le o draft mai le atua i tonu fafinge le i tonu o le ainga le anga sisi fafinge ia mai mo fo ke mi o le asa o fo i pete le ma ale ngo fo ia o ala masangi i tu manga no mo api la fo ke le komiki mo api ai esele le tape nanga le atua o le kingi le ngama ko i pi mau alonga loko i kinga o sianga kangi masawa ia le alofa fo le o le alofa e o le oti le mo le alofa fa kausin matua le loko fa pe ngai kingi le ala o longa ma ko fa venga lo ngai lo kala posa le fai ko i wa e ku ua wa ku la fo i lo kama ku la fo i lo kinga ku la fo le ngu ngai fa nga wai e sau i le ngu ke le i lo mo e mai le ka fa solo tu ai i al per kala fale ale la ma sofia o la mala i ai le amatanga ne ala wa anu sa wa o i lo ko i fo i pule mo i le fo i pu to wa alu o yai ua o ka riche le fanua o lo muli e sele ua so ona alu ile fasi fanua o poasa o le ainga o eli meleka ne were release alu e now ala ku alu kongo il fanua tangata e ainga ma eli meleka ia pe o sia ula le fa so fo le pasta ia tatele yo i foi la lo iso i foi po fa o ate e se foi le wingo foi po fa la to ia pe to fia fa so i lungore tasi matonu ia tame ia tame yo fa o foi po fa mai fa auto foi o sa po sa mai pitile mo le fa o le lima ma le ono o ila le la o sa lo po sa le o sa le ona o le kaimi mua le fo le wa taunu mai le ona ai ki kilo la e fainga o tu manga foi le Israel tangata ia le fa mai o po asa o tangata mau o tangata e kele o fangua kele ele faina na fainga ruenga fainga au o tangata mau me tele me i foi i au malimo ni tangata o po asa le ala fa me o sa mai petele ma ka kilo e le mele pe e se le fanua e se le va en ale tu le fanua le pe o se fam le mele fasi ai le a le fa me o sa mai petele a ka ko le ma ngai ma le ma ri o le va en ale te le kai mi sa o mo le puli tanga le puli foi le o sa e ka ke le lope nga ki e ma po se ka mela se kulo ke longa ka mela ki e sa malo le o sa fo ki e mai ala ki lo ku le folla la fenga ko fa yao la ko fa pu ngong mo le piking o so berry tang e ki a ku ka malo e nunga fo le o le manga i o le mele te mo me o le fa manu yanga ale ona le nga sa ki lo ko fo le ki lo ko la ka fa kaminga fa ko philosophy isi o li la ko me fo ie ngo fa ko lo sa le pule ya le taimi le sa po sa le lo pen kar ngo maula ka pa ka le po lang 5 kilo skinyo ruta ya masalo
wal menga le tupu I menga le kupu I jala le le lope kau wa kala wa fa sorry fa pela ka ua le fa ka ia ka u pe ya se fini ngofu fini le ku fa ku la le au le au ko kilo ku lava au kilo Causaro muria. E che poi che polo i causaro muria. E li occupo massimo. Io lei wasiringa di apo asari e fai lo fai un aria e fammi io coi kilo. Oh cau so lo coleanga so di ia me fa penga le o ki karkara o so le fa ko au le ke me li sa pule ia le sa ko ma o le sa po sa ka mi a man ko le o usu mercaia o le me ma di o tala inga o sa po sa fesi e fesi ia ko po sa o mga interview le le oi le ka kare ka ia le au se le kariti nga fesi dia ko oi sia ke ngia di Ole single king. Ole tine mopi. Oh. Ole tine mopi tine. Oi na. No mai Naomi. Oh. E fai go do. La sunga le lipuli. O tine pe ia e single tine. Ale fai chilo I choli. Ole ma lienga ole tala le Hallelujah. Ai vai le ma ole ma ngai ole tala fo ni le kemi sa u le kama le ona fo le ole fangua ale wo ele o fainga lu e la marchanga talenga ka ia le au sele vai tala le tamaro ese mare ma ia ova ya te uto ia ova ya te uto la fa le fainga lu ole fainga fa manguianga ala ko kala la manguia ko mala boli ia fa ia ova ya te ala ku maka ia ova ya te uto wale Mike male vaenga Ora ala lo ko le fa mai wa ngai ko nga ai fa fele tinu ia ova ya te uto ai vai ni ma ngai o le tali tali ka ni mai fa mai o me ka ni nga ia fa manuia o Jehova vai ia ya te uto Jehova o upu ya posa ma fai le au fa nga fa mai ia ya te uto Jehova Hallelujah. Wala to fai atu fo ia te ia fa manuia o Jehova kala ele la fa nga duanga kan ma ngai o fo le pa ka ko va ai e ma ngai te inga ale te malo po sa la nga fa nga duanga ele sa wa ia le o sa wa la ki e mai ai mo o le kamela ia o va ia te o to oli Mike male va nga e ona to tali mai foi le ya o ya po sa ia fa tasi over mo oi wa ai la I le ma ia o ina lenga fesidi e lo ia fesidi e lo po sa ile tangata le ta ia le au se oi le sia teine ole teine mopi teine no mai Naomi ya so mai mai o tala langa le fesidi po sa I le lidia ale le fa mata tala umar tanga tale fa mai tala tanga tale ya po o tali atu le tau le a sato fie pule I sele ua fa pe o le teine mo fa mai ua fo I mai Naomi mai le nu o mo api na fai mai o ia so wow ma fa putu I le va o fusi karite ma muli atu I ua sele ona alu ai le ua tu mau wai talu le taeao wo o le nei tu la o lo o mapu fa iti atu I le fale le ua ka le break anga ao mai ar kengi le kaeao lenga usupo anga fai
ia na o miso wale su se famua o te ao ai mo muli le au se ma su se lo fa mai ja o su ale kai au le ala o sa po asa mai pete de ale wa ka le break ale au fa ngalo le ala o break ko le ala ma foi ma ruta le taimi dia ai fo la le va ai foi le a po asa de gengere le ala o fesili ele fesili ala ile I sesi tangata nga fesili ele ka le ka ile o fa o le malia la o le mele pa no fo mo ma fa e fesili aku po asa wo o manga interview ele ia Ruta wo o manga interview mo wa le sa ka ia le au le au se la fesili foi le puli sala fesili le puli wa fesili a fesili leader le so mo fesili le au fesili ka vit isi awari e so el leader leader follow the leader ole malia la le tala foi le pa ka ko kilo o le fie lo e posa ai le lo e posa wo foi mai ele su nga a leader le ala o le lida le ngo fa makala mai ia le ona ia le kinge de ia ele ku inga ia ko ngafiki sa ka fa kaninga pe aka ko va ile tala le ia wa ku pu ha me fa penga inge me tono me fa fa nga luenga ma fa le piki me fa pena e tu po ia ko inga aka fa pe pe le ata le wa le ka fa ka me tu si le o ruta vai foi lá sau la le o le vai nga la foi pure fa mai o lo mapu fa titi atu le fale le au ka le break o so mai lo foi po e van le ala o ka kala mai lo na pos le ala o tau tala lo po osa ia ka kala lo po osa ia Mole koe ona ile leader. Aua ona loa ile teine. Wa alu sa o ale ona ile kengere. Ai manga kua. E se tangata. Ele iloa mai ele ona mai ya ruta longa kala anga malonga history. Ngai loa mai ile tangata le kai ia le fa ngarunga ko fam. Ya lau fai tu lo mari tangata ne o po asa ia manga ia foi po val o fai tu po asa ia ruta e te fa longo mai e alo o wafa fine manga ia o poi vale o ka o ka malo o lea o longa fine o longa tangia mai I le fas fai kaulia o longa winga ele o se fa finge matua o le tangata le o po sa pe tangia mai foi le na o po se tangata foi le o matua lo ngoinga ele tupulanga foi le ma ruta pe a fu isisiku ale ala o ta o ele kamaro o longa fin o le fainga le o tangata fa pe tangata foi le mau mea tangata e mau mea tele mea e ma fainga la ko ka ua ana tangata fainga lo e ka o longa fin e o longa kadi mas sia owners pinga ki ka ua tangata whainga runga whapea ua fingi so o kari le ala ua whaongai ele ka mahalo lo wafi whaima o ila I whaipuia o le ala ua au mai loa la e po asa lea ia se whautuanga le ala ua whautua loa la e po asa ia le teine ruta I le kaimine whaipule van whamai o fai atu po asa ia ruta e te le whanongo mai e alo ua whawhine aua e te alu e ao I se tasi whanua o le mea momuanga mofoi aua te alu e te ao I se o lono winga e kawanga e ao aungi e alu e se whanua e te ao lua whamai aua foi e te tuuna le mea nei aua foi ke alu e se mai ia e tu mau I nei mau au auna whawhine ma ngai e whaswhai kaulia ia awangi e kuua ia le au auna whinge a whailele a po asa ronga winga o le mea e o I au auna whine e kau whailanga muri ia I ruta
e fōringa mai foi lele e se au fai ngā luenga whawhinge e se au fai ngā luenga tama matane pe fōringa mai ele o mix foi lele e fai ngā luenga foi lele a poasa o akenge o whawhine au yo ia o mai foi kama ia fai la ko ngā luenga i po le ala ko ngā luenga le fai tai pe o le awali i e uku vai fai mea ai me whapenga le ala fa mai awangi e halu i siswangua awangi ia e ngofo i whangua le ia e muli ala i au na whawhine ma ia pe o i ko ke loi foi le in order le in order foi le whainga o le au whainga luenga pos fa meno la ia e te va ai atu i le whanua la tau te sele ai e te muli atu i a te i la tau mai o ai le ke va ai aku le ua lau sele o whawhinge o le me o i whawhinge le poloka po le whanua whapeo umar poloka le i umar poloka ea le la o le poloka fia pi e o le poloka pi ia ka whanga e wholo e o poloka pi awange i o le pi a alu e ngai o le si o le ti ia ngā le ti da e ka maroloa kei o me ko le au mai o e wala o ko whiwhingi Ruta o le pi da le tapani unga era voi me o finga sa boa nga ula vale ia e fai kala fo ngale fa masiasi si finga o ma kor finga no ese e manga ia o le polo ai ia e muli ai tu o na fafine me ao ila tu oi ai fia inu mo polo ai tau le ia vai le manga ia fa inu ia choe ele ia maleanga ia choe ia le tu aso longa winga e muli ala kawa a folele e muli a Ruta le fato nunga kasi le ka maria le o le fato nunga lenga mai a po sai ia Ruta la ile ngofo i mahawa ia fa longo le mausita ile le muli ile aka o le mele o mai e po sa nofo le ia e muli o ona fi ai va ai ko la o le fanua la o ia o umanga nga piki e le la o polo kapi ia e muli ala fa finge le la o polo kapi na ngor polo kapi da ia ka ke era ke o fa a mo ko ia la kamare kai Ruta o polo kapi nga ke o polo kapi da sau i a veni manga ia ele hai mo se soria e Ruta o foi o le upu ai a poasa nga usika i kasi le ata le mai i kongo meria o le usika i la o Ruta i upu a poasa o wa ele soria va kasi e Ruta ia upu ia nga fai mai ia muri o ia muri o na fini o se fa finge samunda ia es fiu so ala wa o por kala o tomar jadi ya lagi ada sama kala menit salari ya ia le tua ia sau ele fa matalanga ele valu ya fa mai eteva ayatu ile fa nuala to te sele o poasa le ya Ruta e ke muli atu ya te la to o le polo ia i tau le au ala to te anga ia te o ia renga sa ngo ia o va ai le mere o fai e poasa le o alu poasa foi le a won ia tau le po kamale o kua vai ma fai ile i awangi o ko anga lui le finge ese le po Ruta fai mai sau ele le foi po vanu mar foi po iva le ia pe o se polo inga foi le o fai me e poasa ia Ruta pa mai aua la to te le anga ia te oe e fia inu alu ia o i vai mai inu ai i mea ua utu e tau le lea fatonunga ma le poasa e o fai e fai ko e fai o alu atu la Ruta o fia inu o lai loa ele wali le soli le nga fa mai le pose
O ka ma o ko kenge la kenge 5. Ia a foi le. Alo foi ai. Tangata isi. Ah. Ma o nge kilo se si o ko kenge. Ia. A o mau ma tangata. A o mau ma tangata o to e fia alu kenge le. Ia. Ia e kuri e ala so nga ma le ka fa malo lo e kuri sa o ya wa. So le. Ole ata o tangata wa lo faina e le atua. Ia. Mai vai le reactor for thingy. Le tangata le tingale o Ruta. Ia. Ah. Le isoli Ruta se upu o tangata. Amen. Le tangata o le atua. Le isoli Ruta se upu o le polo inga. Ia. Nei ma se menga sa o anga se thingy sa mo. Ai. Mango e koi kali ako fo. Ia a le alia. Fa fela. Mangwele muri fa finge. Mo me se sifa mo se yo kado ya kai. You know. Ia. A foi le alia. Mangai gene. Mangai tele ta. Se le mangai yo le per melinga sa mo. Fai ko fai o. Ia. Ba ai le menga o fo fi. Fa me u fa pa u fa. Maifo. Le la wo react the lord fa finge. Ia. Inga wa umanga pa mai upu e fa longa ko finge. Soli. E makau kia. Makua le kali kungo fa finge le ngayo inga lo fa tanga tari. Yo le wo fa mai ia. Le wa la ia. Ala fo o mo fa kanga kala yo. O mo fa tau le ala yo. Awongi isi o ko nga le nga finge. Ia. Ia asa weingu fa singo I menga ko ko I. Wow. Makau kia. Maka kia mai perfine ia cha. Aua ne ese se o to alu se fa mala manga fin. Mo fo ma ko fa popo nga me kala li. Ia ole pumoni ya. Po le fo se fa manga ngai o le o li lai o ma le li le kai kai au se. Sa. Pa o ma le o porto inga. Ola o finge. Ia. Awang e isi o o Fakiri kilo. Kenge dia. Awang e isi o ko fo ma ole lo wa. Ai masi ale le po le kai ka. Masi ale kai ka yo au ka bite. Alu po sa va pe ko kamare kai kai. My own business. Ole ma. Ai yo tava. Leo ma fo le ma tala tu va pe fo le ba ai. O le ia ni a o onga mata ngo fie mo tato Amen. Ile ngata fo ile ole onga. Ia o tangata le ka ia fa ngaruenga. Ia o le fa ngaruenga tina. Ia fine ia ma tau le a fo. E in orale. Si me manga ia. Alwa to mo tangata is. Alo ko mo tangata is. Wa le o tangata is le a o I. O I ko ke lo ai fo ile. Ile ko inga lo ko la fo le tamalo. Fo ile ole e alo fo tangata ese. Ia. Wo vai tangata ese alo fa me o fa fingi. Ia ele se sara elo mo api. Lan me wala inga pa me le upu fa pe. Ono le alo fa tamalo. Ia. Ke leo kanga kale I fa me kausi kama te malo. Ke leo tangata le fainga lunga ko I kausi ka malo. Ai se ala ngota malo e mau mea. Ia. Le ala wa ai me fo le nga la ku su ai Ia. Pe fo le nga va ai le tene. Kas ya wa ai pule ka fo le ko le. Ia. Fo le. Ia. Ia kasi me la ke me la asinio la mo lunga won me la ke. O le tene dia. Ole Masta ole moapi tene mai moapi. Ai no mai tene. Ana mai ma Naomi. Awangi e ko interview. Leo lo ne wo umanga interview ke. Ruta. So mai awangi ko interview mo pige. Okay, vamos malo. No malo yo. Chalo papai. Ya. Si dia mo interview. O tayau. Na ro le vai les polo kale o ke ao. Awani e tayau I polo kale o te. Ale ave tama yo polo
i le polo kasi. Ai tu ia e fa fine au i le pi. Alu e aveta mai. Avai le kuringa e po asa. Se le poko po asa. Ua faisi fa le tono tai au ka vite. Me le lo sunga. Le ua mono polo i tau le. Ia. Le ua mono tala noa i teine marau whainga venga o lo au ka vite. Okay, Dad. Ua umono whaasa ina o i mai whanua. Okay, Dad. Ese manu lea. Ai se si whanua te ao ai. Vai lo fa le tongu le o sa pule alo o manga le I fesili il pule il teni alo o manga interview o teni te o fa so le alo fa lo uso la kaulo me akau ke le ngo lo makuri au le polo kasi wa ai le ia le tangata wa lo faina ele atua yeah me wo fa pa u fa ol de tinau ma ifo I vai o pos ai se awa e alofa mai ia te. It's an act of worship. Amen. Danga le upa o me le upu le nguto tangata o le atu. O le whakahanga. Ia. Ah. Wow. Amen. Ai si inu, wa o mono polo i tau le lema. Ia. Awa ni isi seanga leanga ia te oe. Ah. Ia. Muli tu o lato te mea o le kawiti. Ia. Awa le ia sakai ka iam. Koi fasa. Koi fasa. Kai ka iso. Le ala wa vai le ile tali. Le ala wa koi fo I mai ale tu e tali tau tinonga tina. Amen. Le fe me luta. Le a se awa e alufa me ia tia. A me tala pos. Wa umona faali me tangata ia. Le ala. Wa umanga interview o kai ia teine. Boasa. E Maria boasa. Awal kuria, awal ke ika ia ke. Le wa ta o tu ia, o ma ta tano. Me tala se mea o le ai loto le anga I po asa ia o makuria. Me tali ia tangata o le to ua uma ona faali uma me ia tia. Lau mea na fai le tani o lau tini. Amen. Na mea uma na e faia. Ia. E te le I tu la fwa ia I. Wa e tu la fwa I lau ta maa o lau tina o lau wainga o lau nu. A wa e sau. Amen. Aure ridea. Tai au, e au I oripi. Awa e koe sau ploka e. Le wa umono polo I tau le. Tau tua nal teine le. Awa ne ese se o tau e anga le anga teine le. Kuni sao an. Keiro. A whangata me I ta. Leo tā pena mai le tātou tauranga whiawhi le tūlai ono. Wa kamuwhanga ka ina ngā leo e kuria. Lewa umma foi la whanga ka ina loa. O le makua e loko vale ali po asa ia ua ni ia. Leo whengi me I whai le interview o le ona loa o mana interview o le kai kai tsot. I ere tua. Hallelujah. I ere tua nei Praise the Lord. Oe whaau kai pe kuri po atare I ne pe mai ona whapa ufo I le o ia ua ifo to ele ta act of worship ia o whai atu ia te ia se ale mea ua e alofa mai ia te au ma e sila mai ia te au o a ufo I ole tangata ese o a o tangata ngasala pa o isi ia amen ua tali mai po asa ua whai mai ia te ia Lea la ua kai I ma le ula le. Ua uma na whaali mai atea. Mea uma ua e whaia I tina o lautani. Talu ina oti o lautani. Ma ua e tu la fwa I lauta mama lautina. Ma le nuu na whanau wai oi. A ua e sau I le nuu te le I lomo mua. Amen. Lea la waile le whai unga o le. O le tala le tangata o le tu. Ia. Ia totongi o vai launga luenga. Ia tuina mai a te oe se tau I tele mai a Iova le atua Israel. Ua e sau
e whaatua I lalo o ona apa au. Wow. Oreisaro. Tamanu ele toi atu ele fiafi alo sunga toina. Yeah. Ole le pe ftoa afa wa lusulu tolu veses ia le wa fangata I le vaenga le ole ma a misia upu ia le na ma fai atua ia to tongi ova ia to amen le kai mea le nga umainga e ifo ia le tene fo ile ia posa ia nga upu ia sen me wa alofa mai ia te ona makua manga ia mai o tanga tais le wa se hale me le wa vai le wa alau e po sai le fine ese ia foi o tanga uma me ia o nge isi e foi le e anga le anga fa fanga fa ingu o fa tanga I me uma fa kanga e po sai me uma e o le temi foi kale break me la ko ingu singa wenga yo pe atale break fa kanga uma me uma o I lenga tatanga I me umore tanga tais ma fu me ai vai po sa ole ata ole redeemer o po sa ole ka redeemer ole ka Yesu ma ye si vai nga ye ta tele yo o tu ye le wo redeem e po sa ia ele fo fine mo pi ma fu me sa ma fu umma mai ai plans ele to ma na ta pena ina ia to fo I ni manguia ele ainga amen e pe se ula na foi le vai e tu tongi vai e tu I la nga rua la nga rua nga le fai mai nga le nga ka nga foi le e nga ka wa ko te ngata le au mesa fai le tina o lo to lua se ia o a ina o vai le lo for fin o lo fai non ko lua ki ale alu ale lo for fin e ina e tina o la natani le welo o mai posa ia le tana anga le fifi e vai le fa pa o le fifi nge mai foko ele o aka le worship I le tu langa o le aka le redeemer ia le ata o posa I pe se o le to e fa popa ko pasta ona o le tatai amen ta au ia ta me foi le so le kwa manga ia ia le to ni tu la le ala wa o le wa sa le tau I lungo o tino o tina ele I fo I lan tino amen le wa palasi le fa manu yanga wa pa uma le fonga le tangata o le tu wa uma me fa ali mai ate me uma na fa le tani o lo tina Dela mai ia to tongi Jehova I launga luenga ia tuina mai ate o se tau I tele mai a Jehova le atua o Israel wa e sau e whaatua I lalo o ona apa au ia malengu unga ke le ilo mo amen o le first time le fako ai lo ai amen a ko nga fa longo I ruta ai le va ai ele tu vai ele I ola I to tonu o pete e mama chara ele tu malenga male ko le u fai ko e to tongi over I la wana ia get ready for the ale le to tongi le to tongi o ele tu praise God lo ka ko kai me ka kali ai Yesu ma ka ko tali le tu fa o tang e sao sao yo le to tongi sa to e ta to pe se le to fa po pasta ma e ke me ro e le to after tele tama ni fiafi fa manuia lo ainga fa manuia ya Samoa mene fa manuia la o finga venga fola hallelujah tama ya future pena ina ma to e le to fa mangalo le tua sino nano sala nei po praise the Lord ya lo famia le tua la o finga venga ma se le ie so se o nanga le ie o longo atu lo tala le lei so se mo tanso se la ni me foi fo fanga to ne fiafi le va yaso ono Yesu amen ya tale tu ai ono le o ya tu tatu taulanga fiafi tapena ina sunga fa fianga ina ya fiu ma tatu o nanga ya o le word of new life ma sa mo I lalo tainga o le tamaya fiu walesi ma tina ya hana walesi fa mo le to ne fiafi tatu filo ile tai masani le so tayao ia I se si fa popongo tatu por kalame MANAI o MANAVA o ngalwenga au ni ngalo tatu misiona talai fa so o pulea amen me ata nei ata ina ya le tinu malo fulu o le apostolo o le ai mainu I metinga soifua mai manuia
Shalom.